Madume barati le balatedi ba Pilansberg TV ke nako gape gore re gadime re le bakgatla tse di re amang re le morafe o lorato o boitlotlo o sa feleng pelo mme o emetse fela tsa boammaruri kana nnete yona fela ke gore se sa feleng sona ke botlhodi fela ke wa lona gape Jean Letsholo go tswa kaneleng ya rona jaaka ke setse ke tlhalositse Pilansberg TV gompieno khosana phalafala malabe o tlile gore tlosa letsogo mo phatleng mme mo go tse dingwe o utlwala a tshwenyegile thata ka kgosi Ramono Pilanelentswe a tshwenyegile thata ka tirisano mmogo ya gagwe le kgosi kgolo kgafela wa bobedi ke tla tsamaya ke ntse ke mo nopola fale le fale mo a tsamaya le ene a ntsha maikutlo a gagwe ko tenteng ke part 1 part 2 e tla latela mme go latele part 3 ga se ntse re lebeletse ntate o moleleso o tshwanetse mo le kgosi kgolo kgafela o go thuse ke kgosi kgolo le ntswe o file bogosi ke kgosi kgolo ge ke re bogosi ke ra thomo ya bogosi ke kgosi kgolo kgafela o we ke o le ene anong wa ba thomi ke yo motho wa re bifela fela wa re bifela o re bontsha mebala le menkwe re sa e tlhokeng molao tau o kometsa monga ona molao ga o umelwe molao ga o tshelwe maAfrika Borwa le lefatshe ka karetso. So we are duty bound by our conscience to be truthful, to be obedient, to enshrine, to make sure that this law is observed at all costs, especially Luna Africa, especially you Africans, especially Luna Akatla. Ke tsere nako ya botshelo ba me gona nong gore ke bele lona ka ditsa lona mme ke tsana nako e telele yana gore ke le gakolo ke ile gore le gakologelo ke le gakolose ka gore bontsi ke sa ibika le sotlo go bontsha maboko a le thata botsi. And I'm going to support this statement sa gore maboko a igara thata botsi le stina se wa ka kwa ke rasa Facebook le tsipi tota ya go iskolo e boa ka kwa ene go netefatsa puo e reng batho re matlho mme ga re bone batho re ditsebe mme ga re utlwi batho re dipelo mme ga re na lerato batho re melomo re mafoko mme ga re na boammaruri mme nna ke ikentsa bona bo teng bonthata ke ka moo ke leng fa today go le bona ene ge ke re bo teng ke ra exactly that I mean exactly that gore bo teng boammaruri bo e leng gore mo ba nke chefi mme rona re bo bona e le lemao le leng kalafi with the hope that it tlo re ga sena motho a bua nnete ka tumelo le tsholofelo ya me ke ikaegile ka tlhago
motho, you'd expect that people ba tla fetoga, they will show remorse, ba tla ikgakologela, ba tla latlha tse di sa siamang. Ba gaetso ke buile ka Kgosikgolo gore mokgatla leeto le, it has been a daunting journey, very daunting journey. There's never been easy from the first day. From the first day. From the first day. Even that day ka bo yona letsatsi leo bakgatla le ne re ntse na le frustrations. Nte ke le supetseng tsona hela ka bokutshwane. Imagine it's your inauguration day. O Kgosikgolo go arrangeitswe transport tsa lona and everything. Kana o monyadi ba tsatsi leo ebe go iragala gore wena o le mogatiro batho ba kgobokanetse le mmarona le tlhoka transport e tsentseng e lise go dijo. So seo ka bo sone ga se frustrate, se tsenya tsebetsebe. Mme batho ba ikabile ka di-Range Rover tse nke be nne le tsone di tsayang banyadi bao. Yaanong ke mo bonang sentle gore boatla bo ntseng bo ipile ge se le bonna teng lona tsatsi leng. Yaanong go ne go na le batho ba e leng gore e ne le ba tsaya karolo, mme ba tshwana le sekai se ikileng sa bua ke reo ke motlotlang thata. Ga ke bue ka lenyatso go ntata, ga ise go teke mosadi go dile ke re Jesu Kriste, re Jesu Kriste o rutileng tapelo e reng ra rona o bologodimo. Yaanong reo o bile a fa sekai ya re le ba boneng ba tlo tshwana le dinku kampo dithiri di apere matlalo a dinku. Yaanong le tlo di bona diphiri ga nka ka di name, mme le tlo utlwa gantse ke bua mare ga ke tlo re bone ke bone bao, mare le ba utlwa ka re ka itse re le botlhale. Ehe, yaanong mo lona tsatsi leo bakgatla boatla bo ke bo supile ga ke batlo tsena mo tseding. Mme mo lona tsatsi leo go ne go na le di-role players. Nte ke simolola ka ya ntlha, the former president of Botswana, Re Ian Khama, Kgosikgolo ya Bangwato. Reo mo tsatsi le ke le mention o samile karolo e tona tota e le sa aparang kwe sa Bangwato a tlo apesa Kgosikgolo ya bakgatla a thusa rangwane o ka tsatsi leo rangwane Mothibe ngwana Matšhetšhele o monna yo Makuka a neng a dira tiro ya gage ya borangwane le ena a sala isimolotse ge se ne monga rona Kgosilentswa a robala. E ne ntse ile ene ga botlhe ra go leboga mokgatla. Ke inamisa tlhogo yana go supa tebogo ka ya go leboga tota. Credit must be given where it's due. Mokgatla o dirile tiro e tona tse re go bone re go utlwile ebile re lebogela matsapa a o a tsereng. Mokgatla o laile Kgosikgolo a laega o ntse ka jeko o tshutse one molao o mo fileng le rona ne re laiwa ka ja o bona ka jeko ana re le masola a Kgosing. Bakgatla boeteledipele ga se botshanokelo, ga se morabaraba. It's not a child's play.
so se boeteledipele ke mokgweleo, so se boeteledipele ke morwalo, so se boeteledipele ke maikarabelo, so se boeteledipele ke kabelo, so se boeteledipele bakgatla betso maAforika a etsho ke tshegofatso, ke tshegofatso e seng kana ka sepe. So se boeteledipele ba gaetsho bodiba bo tla go metsa, tshwanetse o bona le bokgoni ba go swima mo bodibeng mo. Ke bodiba fela bo seng kana ka sepe, bo teng bona le diphitlhela ka gore bo batla mowa wa go boeteledipele, bo batla boineelo wa go boeteledipele, bo batla boena kgolagano wa go le modimo, bo ya deep down ko meding ya gago go fitlha ka one modi wa ntlha o go fileng botshelo, your own DNA. Boletse fo boeteledipele ba kgatla yaanong ke fa go tlo bua ka boeteledipele ba se ga rona, ka re se ga rona, se ga rona bonditafa bonkotla mo phatlheng. Melao ya boeteledipele ya rona e ranna tshentse ke yo bamele, ke itshegetse, ke dibele, ke sireletse ka nako tsotlhe. Ke ka mo le mo se sebaka ke leng fa bakgatla, ke fa go tlo netefatsa gore ke sireletsa ka go dibela boeteledipele ba kgosigolo ga fela go bobedi. I'm not gonna shy away from that. I'm not gonna shy away from that. Mokgatla ga re ke mokgatla o tshentse gore a ele se ke se buang se tlhoko, which is the law, customary law ya bakgatla gore ya reng. Yaanong go nyemisa moko mme go gwaetla bakgatla gore nako e kgolo le nnyane re tshwanetse re le gakolole maikarabelo a la itseng a rona. Mme yaanong ga re ka ke ra nyama moko re tla e tsaya ka kgwetlo e re lebaganeng, e re tla samaganang le yone ya ka e le maikarabelo a rona re le bakgatla, gore re thibe diphatla, re thibe diphatla tse di bulang ke ba bang ka bomo, batho ba itsema, batho fela ba le batona e le di-pensioners ba itsema, batho e le borre ba bonwe ba tsaya dikarolo yaka re income o go morago a feditseng a sotla kgosigolo ya bakgatla ba kgafela. Mme e se gore na simolotse ka kgosigolo ya bakgatla ba kgafela, ke ra kgosigolo kgafela ka matswana a se ra simola ka kgosigolo lentswe a bobedi re income tle mokgatla ka tlotla yotlhe ne ke re bangwato le lona you failed gore le gakolle mongalo o irile kwa tla bo on your behalf. Yaanong bangwato what goes around comes around. Bona gore gona no lefo gae, bona gore gona no lefo gae. O mongwe no ile role player e ne ile go se nyala kana go ka je no ke re nyala tlotla ya bogosi o itunisitse o ntse o tletse le yana o ira dilo tse gore I never thought gore ka di dira, not for a moment. O na le teng a pere sute grey o teng mo di tshwantsho a pere sute grey re nyala
a bidiwa kgosi ya Bakgatla e tswang kwa Africa a itse pila gore kgosigolo ga fela ke mang nya ga o tlo gore ke kgaka le story sa renya la se itse a ke Bakgatla it's public knowledge nna ka nosi ke le Mokgatla wa Kgafela o ke inheritileng bongaka ba Setswana ba Segaetsho from bontatemogolo meaning ka sekgwa gate doctor ke ngaka ya setho ya segarona ka sekgwa gate we practice divination. I'm a diviner ga ke nurse so I qualify gore nka diagnose motho ya no ga ka di actions ke bona ranyala le motho le ba ngile se ba follow shoot ke bona ntate a suffer from delusional grandeur delusions of grandeur le tsamelo lo yele ben era gore motho o ipona e se 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 so le ene gore ene o ipona e le president e ga o finyana le go sa tsoge sentle mo boko e ga o finyana ya no motho a tena ka go jabetse especially ga role child a morafe a itshwere a na le thata tsa go saina ya no kana gone fo o tlo etantsa reka le ba ileng gore ga bana 1 2 3 ba bang ga bana a EEO ya no re dumela tanka me ka ntlha gore go na le molwetse ke yo nna ke bona ana le delusions of grandeur ke le ngaka wa itse le nna gore ke ngaka se spirit tsini ka se dibifa wa itse ntata go lenting whatever go lenting you know very well it's not a secret. If it's a secret, it's an open secret. Ya no ntato maibi a motseni a khuma morafe le maemo a bogosi a ileng thomo mo ene o ipona ile modingwana ga se ntse re lebeletse ntate o moleleso o tshwanetse mo le Kgosigolo Kgafela o go tsetse ke Kgosigolo le ntswe o file bogosi ke Kgosigolo ge ke re bogosi ke ra thomo ya bogosi ke Kgosigolo Kgafela o we ke o le ena no wa batho ke yo motho wa re bifela fela wa re bifela o re bontsha mebala le menkwe re sa e tlhokeng o re bontsha lenyatso motho o iphetola dingwe motho o iphetola sera motho o iphetola moloi mo Bakgatleng ba botle ge ke re mo Bakgatleng go simola la ene Kgosigolo Kgafela wa ntle o pateletsa lapa la bogosi gore le tse dikgato tse re seng proud ka tsona go tsa kgato against one of your own. It's a very difficult thing to do. It takes a lot of energy before ka goroga go motho a go se ke go se lentswe antse a na go tlhelle before bo nyalla ba bewa na le teng ke gopola ana le moruo motona yana ka Setswana moruo botona o ba re ke le tshiri ke mmona a le tshiri mo video a ke bua ka Setswana khatla ga di le tshiri na le tshiri mo video nngwe ke tsetse Kgosi Ramu ga se tlhapa ge ke re le tshiri don't take an offense ke le ruta Setswana e tsenya ka mokabelo ke mmone ntate le na a le mo disutung kana go o go stima le sentse ba le mo botshelo le bona go stima le ke bona ba tlhago sentsela ya le nyatso ya no msuto mile Kgosi Ramu
malobane ke le fa bakgatla ke le lemosa ka suspension go sekegelwa thoko ga gagwe ke his master Kgosigolo Kgafela. Ke ile gape ko di-radio bakgatla go le netefaletsa tshikegelo thoko ya gage. Kgosigolo le ene o ile a bitsa pitso ka di 20 tsa April 2024 o le ngwaga a rolla morafe mafoko a ba lemosa gore Kgosi Ramono ke mmetse kwa thoko mme kgang is still internal. Se sala it's public knowledge now gore o sekegetse ko thoko. Premier wa gona anong ya he knows o boleletswe ka namana ke Kgosigolo gore e seng ka lekwalo ka namana le kokta yotlhe borre ruthwane they know borre o nna ba le tlhabisang khalale bole they know MEC ka tegate ke mola pisi exafosi he knows MEC ona le teng ba batho ba ne ba le teng Kgosigolo a ba bolella gore Kgosi Ramono is suspended last month July just before re ilo ba Kgosi kwa Mmakao. Premier ga ise a re sipe ntle le go amogela le gone go bua a sa pateletse gope e la ge mafoko. Premier o rile mo kopanong e Premier o rile bakgatla nna Kgosi ke dira dilo go aka mo molaong ga jana ntse re dira le Kgosi Ramono ka gore royal family ke yone re feeling mme ka gore mo suspendi mbelina ngwalelo bolo leo fela o mpolelo ke famous certificate mme gabo o reile Premier Amraa the matter ya Ronald Kgosi Ramono is still internal ke mo suspendile yes mme ke tla go fa leina ge sene re fetsa mme a mo fa kgwedi ya August e dua Phatwe kana go e ne le Phukwi benefitle bakgatla Premier no kwa lenteng mo tenteng ga moawage le boko bage he knows gore anything can happen ka thomo ya Kgosi Ramono iseng bogosi Kgosi Ramono ga ana bogosi ke ba Kgosigolo Kgafela ene wa itse he can attest to that una le teng di tshwantso di teng tse di bontshang gore una le teng go tsaya karolo gore Kgosigolo ya tlhomo o itse pele go sa kgathaletse gore gona no mmira ditiro tse di makatsang tsa lenyatso yaanong ne ke re ke ile fe piri ba kgatla gore Kgosi Ramono gona no effectively after go suspendiwa go o charged he's been charged now o leba ba mo lebaganisitse melato merato di charge di teng di mo lebagane ya ntlhabela charge ke insolence maitseo a makgasa mo Kgosigolo le lapa la bogosi ka gore lekwalo la suspension ya gage le ne le tletse mo maranyana le ka gologela gore mo lone go ne go papametse gore o nyaditse pitso ya Kgosigolo ya di 6 tsa February ka go sa e attend le ka go frustrate dikgosana ke le mongwe wa tsona le kgosana sehume ka go nyatsa le go sa nne le tirisano mmogo le ba security ka go sa tlotle ditumalano tse di mo mokwalong contracts
tsena di signeng ka go tsena mo thefong e seng yage at that time ya dithuto tsa morafe gore ebe go na le illegal mining ya matlhophi ka go amogela dimpho a sa di bege tse di lebegang e le bribe ya ka koloi e ntse a tlise ka yone Ford Ranger tja ntate o Bakgatla ke a mo rata mme a ke rate mekgwa yage ene ka no sia ka ntse ke paka ditiro tse dintle tsa dile kana ke bua ka Kgosi Ramono o ntumisitse tsetse nna o ntumisitse tsetse ba ba rupileng ba nkutlwa ke lumile tsetse ke ilumisa ke ntate so I'm indebted gore ke mo tlotle for that but not for tse di maswe tsa di dirang Bakgatla tshentse ke di supe ge go tlhokagala ya ka go tlhokagala ka jeno jana se se mabaka a tlhotlheletsang gore go tlhokagale Bakgatla ke Kgosi Ramono after his suspension letter and suspension o nna kgwedi yotlhe after a month a ba kwala lekwalo la lenyatso a kwala Kgosigolo replying to a suspension letter. How do you reply to a suspension letter? You are suspended. Your reply fela tsentse e bontshe remorse because it's a suspension ga ise go nne di charge yet me reply ya ge nena le nyatso a le ka gore aka educate Kgosigolo ka molao ene fela Kgosi Ramono o paletsweng ke go fa bopaki ko commission in fact ga se ganya gore o paletswe fela o ganne go fa bopaki ko commission nna le tlotla kgosi nna manane ke file bopaki ko commission and I take full pride of that kana go ibile ne ntse ke le moetedi pela ga Bakgatla statutory as traditional council member whether wa rata gore ga o rate o le mokgatla kampo o le moagi wa Kgatleng ke moetedi pela ga go ntata I'm your leader. I am your leader under Kgosigolo Kgafela, our supreme leader, our apex leader. Yaanong kana go ne ntse ke le moetedi pele bo kgabo nna ke bua yana because go na le batho ba tlhokang gore ba ka bolle ditsela gore ba utlwe yaanong se ke ra bua as if it's an obvious thing people understand ba bang ba na le misunderstanding and they need us for re thamalaze mafoko wa bona. I've graduated from this soil ya Bakgatla ke dole ke ba la bilor ke ba me ne ke re ke le ba la ke tlhamalle gore at that time ge Kgosi Ramono a pallwa kampo a gana because o ganne go fa bopaki rona ba re sembora lentswe ba re seng related in terms of blood to Kgosigolo. We were there to account, to give evidence ya nnete ko commission e ke paletseng di lawyer tse ne di teng go polo mo ne le rego ambitsa are regumbu izin tate o se betwitse cha e go bola regumbu are I'm a poacher I'm a poacher I'm a lone ranger. Actually, it was me who was saying he was a poacher. Mo commissioning Bakgatla ntate o itse nka se lebala antare I'm a lone ranger kana ke lo ifa go le netefatsa lo gore ke tswa ko commission ke boditswe dibotso ke di arabile mo ke kgotsofetseng le mo kgotsofetseng ba ba ratang ba maruri yaanong Bakgatla. That being the case, Kgosi Ramono o paletswe o ganne o paletswe that's number 1
o ganne, that's number 2. Go fa sa se itse yaanong mekgwa ya gore nna ya gana e ka re ke gone re e bonang ka gore yaanong ya itlhagisa e ntse phikoko mebala yaanong e se gore ke sotla phikoko kampong ka nne ka re kana go na le this beautiful creature e dula noga e ikentsa leitlo ke go tla season e rileng e ntsha leitlo yaanong and ge se ne ntsha leitlo bula noga o bona mala o shine go phatsima o mature o mompša wena noga o ntse ipitlile yaanong nte ke tlogele phiko gotlhe yaanong e ntse leitlo bonoga e be ka gopolang tato mo bula selalome yana bakgatla ba mitsi ntato le gala bakgatla ke ntato mo ene re selalome ke a morata ke fela ke le la selalome le ga ke la gakologela ke gopola le mekgwa e meng ya gwe ka gore tota ne ile ya bo selalome ke ntato e leng gore e rile ge go se nyalala a tendera retirement letter ya gage e be go ikangwa ene gore e tla nna ene nama o tshwere wa bogosi a ba a dumela mo pela a khusikgolo re ko dipila ba ba mo itseng pila go le setleng ba re ke selalome kana ba kgatle ke mo tobing manoko ya daunting journey ya lapa la bogosi e le bakgatla le batho ba ba tsereng karolo mo go tlhomeng kgosikgolo kgafela publicly ba tsere grandstanding maemo tle bakgatla go ka se ka tshwara pila o tlo ruthagana o tlo batagana fatshe o tlo itshola o tlo selolo sa go batho ba tlo nagana gore ke sampja ba tlo tshwantsana le sampja eo pa modu e kete ba re botlhodi bo kana ke beng bakgatla gona anong go sira mo o chargitswe ya ka ntse ke le bolela di-3 di-charge mme tla ke felele mo ya ntlha isiame hearing e tlo nna teng bakgatla ka di-28 le di-29 mme go ntse go papametse mokgatla a tlotlilwe a filwe di-charge formally so go tsere nako ya go ba di-charge tseo sentle pila ebile a filwe tlotla ya gore a ikarabele a filwe le nako ya gore a buise di-charge tse a ikakanye a be a nne le nako ya gore o replya a reng o botsa batho ba ba mo latofatsang ka melato ya e lebagantsweng eo a reng o itshireletsa jang kgatlhanong le melato eo ntato ene o bona ra bitse morafe a rome ntato mo bidwa ntate ra mma o na le motho wa senang kgala ya ne tlhele ke ntse go utlwa go tekgala ntate o gana kgala tse